Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Ki baro ki pait ba ki bajupet ya ke khubor ling ba u Antor News. Hang ning idon menta ha kalenti ka bangin sa jawai ko bangitip ba kani kadi kasni ka bakerpang bat kata kadi ka festival la ne ka jingle niam be ding klam ka ba ki juplong hisin ha ka hisin em bat kum juru hang ne i menta ya kini ki saint kmi na shilong ringkat keriam kabek ke jongki ringkat ke jingkemen ke jongki bat ringkat ruang nyo i hangne ya kini kirot dan ki tablu ki kapne kanra bentin koi putih ko jawai bumta ya pekat ba ya kini ki kasi bagi jat pendio ki jongi idan ya kani kan yam tenrai ha ka ba ban pen khan ya la ka jong ka timmei ba ya la ka jong kal lari Continue. pet kini ki bos ru hangne pet kini ki kali ni i ringkat ki lama Jingkemen ya kaban be no ya kani ka ham ka ngo ka ba kani kanem siu kanum don hakri ba ka jat benriu ka jong Oi kilmo rusak. Apay. lama kata kani ka pergi ko ya ka ba jingmi dan jingmi ya ban pergi kadang jong ka ba jong ya hakri ba ka jat benriu ka jong Mat jong kani ka klamon tau snem. Mat kadi jelek mendulisin senam ka bangi ai kubleyu kunrat. Mo namta ka baha kamiat jong kami ro ka baka sayu so upai hau ba. Tai gidi giman ki bangi lek ben kata. Te ka bos utran kalong ba nakaleng dok sa kasiru mentala kadi ka kin ka balai ka ba ngilek sim menta lang hakatai ka shat ka kemen ka ba gi lek benenok jat lang hakatai ka imit na. Tingi iba melau snem buat jingine. Kini girot higi bangi kilong tabut. Ibang yung kitabut mo. Kita tang girong jeruk. Mga ingi kan. Te nakalian dong sang kasiro gi penbiang kuntahi. Kubangi dule man snem higi snahi katabut kay toy. Bani ai bentalang stay kedua. Ngi sudu oleh si bagani kabe dan klam le long kuwi kanyam men karti niam kalalarti jong kajek penre hujungi akabri nyotrep. Ni ba bun ba kipriom ta kelas Na mensua guna apa ke jing tips panganiam grup kam kan. Hendai da ke jing nang ke jing start jung kena samla menta ba ke jing nang ban yalam girang ba giro teman giro san mo jongi gisang menwa banti ban benia bat ni shemba kolong ka egay ka baru spa ha ibun ha egay kami tang ba naklam ka shat ka ba haru kom ni don ti da ka wangi pedi kumni lemba dong biru oh ki no patai ki bot ka kadang saprel hiju kan keleng-keleng kai ka kubor shunu banai ya kipat jaj benri hujungi lese ki badang so ha kani kanyam lariti. Di balik tang yengi bokso bobat. Wan lang, isyat lang ya kemen lang, kebokong sandu, kadai kejongi te. Berkhot ngi kasihi. Ha? Sila man kala tang kaniam te. Kadai tang doi kabadai buat kejat benri berkhot ngi te kawai. Kawai kaniam, kawai kejinget, kawai kejat benri. Mah Teni ibar karkom kesincar kadar hakazala jing bagi beri kim susu syu ya kata ka jenglong tenrai lartin riki sedang ben bersih habubun bun ki bentana bila bana kindia mungkin rusak kan sapoi ke por kan kejingkela kan wan. Kelasang wan suki-suki ngila